Help in Kashmiri is madad. However, sometimes you will also hear it as called as madat. In this video, let's talk about several sentences that we need to use while talking about help. Give me a hand or help me in Kashmiri is मैं करत मदद. मैं करत मदद. I need help. मैं गच मदद और मैं गच्छे मदद. I can help you. बह हेकैत से मदद करित. बह हेकैत से मदद करित. Why don't you ask for help? ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مدد منٛگان؟ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مدد منٛگان؟ There is no harm in seeking help. مدد منٛگنس منٛز چھنہٕ کانٛہہ غلطی. مدد منٛگنس منٛز چھنہٕ کانٛہہ غلطی. Can you help him or her? ژٕ ہٮ۪ککھٕ أمِس مدد کٔرِتھ؟ ژٕ ہٮ۪ککھٕ أمِس مدد کٔرِتھ؟ They have helpers at home. یِمن چھِ گرس منٛز نوکر. یِمن چھِ گرس منٛز نوکر. He is always willing to help others. یہِ چھُ لوٗکن مدد کرنہٕ خٲطرٕ ہمیشہٕ تیار آسان. اور یہِ چھےٚ لوٗکن مدد کرنہٕ خٲطرٕ ہمیشہٕ تیار آسان.